Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat SDIT Al-Furqon Palembang, perkenalkan nama saya Alia Fatia Salsabila dari kelas 6 Akindi. Dan sahabat saya Nafia Umaymah dari kelas 6 Ibnu Sina. Kita berdua hari ini akan mengisi acara Tasmiul Quran. Saya akan membacakan Quran surat Al-Mulk. Bacakan surat Al-Qiyamah. Namun sebelumnya kami berdua akan membacakan Quran surat Al-Mursalat. Sahabat SDIT Al-Furqon Palembang, mari kita simak bersama-sama. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal mursalati urfa fal asifati asfa wan nashirati nashra fal fariqati farqa fal mulqiyati dzikra uzran aw nudhra innama tu'aduna lawaqi' fa idzan nujumu tumisat wa izas sama'u furijat wa izal jibalu nusifat wa izar rusulu uqitat li ayyi yawmin ujjilat li yawmil fasl wa ma adraka ma yawmul fasl wailu yawma idzil lil mukazzibin alam nuhlikil awwalin thumma nutbi'uhumul akhirin kadzalika naf'alu bil mujrimin wailu yawma idzil lil mukazzibin alam nakhluqkum mim ma'in mahin faj'alnahu fi qararin makin ila qadarin ma'lum faqadarna fa ni'mal qadirun wailu yawma idzil lil mukazzibin alam naj'al arda kifata naj'alil arda kifata ahya'an wa amwata وجعلنا فيها رواسي شامخات وأسقيناكم ماء فراتا ويل يومئذ للمكذبين انطلقوا إلى ما كنتم به تكذبون انطلقوا إلى ظل ذي ثلاث شعب لا ظليل ولا يغني من اللهب إنها ترمي بشرر كالقصر كأنه جمالة صفر ويل يومئذ للمكذبين هذا يوم لا ينطقون ولا يؤذن لهم فيعتذرون ويل يومئذ للمكذبين هذا يوم الفصل جمعناكم والأولين فإن كان لكم كيد فكيدون ويل يومئذ للمكذبين إن المتقين في ظلال وعيون وفواكه مما يشتهون كلوا واشربوا هنيئا بما كنتم تعملون إنا كذلك نجزي المحسنين ويل يومئذ للمكذبين كلوا وتمتعوا قليلا إنكم مجرمون ويل يومئذ للمكذبين وإذا قيل لهم اركعوا لا يركعون ويل يومئذ للمكذبين
فبأي حديث بعده يؤمنون. Baiklah, sekarang saya akan membacakan Quran Surat Al-Mulk. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Tabarakalladzi biyadihil mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Alladzi khalaqa sab'a samawati tibaqa ma tara fi khalqir rahmani min tafawut farji'il basara hal tara min futur thumma rji'il basara karrataini yanqalib ilaikal basaru khasi'an wa huwa hasir. Walaqad zayyana as-samaa'a ad-dunya bimasabiha wa ja'alnaha rujuman lisyayatin wa a'tadna lahum 'adzabas sa'ir. Walilladzina kafaru birabbihim 'adzabu jahannam wa bi'sal masir. Idza ulqu fiha sami'u laha shahiqan wa hiya tafur takadu tamayyazu minal ghaiz. Kullama ulqiya fiha faujun sa'alahum khazanatuha alam ya'tikum nadhir. Qalu bala qad ja'ana nadhirun fakadzabna wa qulna ma nazzalallahu min syai' in antum illa fi dhalalin kabir. Wa qalu law kunna nasma'u aw naqilu ma kunna fi ashabis sa'ir fa'tarafu bidhanbihim fasuhqan li ashabis sa'ir. Innal ladzina yakhshawna rabbahum bil ghaibi lahum maghfiratun wa ajrun kabir. Wa asirru qawlakum aw ijharu bih innahu alimun bidzatis sudur. Ala ya'lamu man khalaqa wa huwal latiful khabir. A amintum huwal ladzi ja'ala lakumul arda dhalulan famshu fi manakibiha wa kulu mir rizqih wa ilaihin nusyur. A'amintum man fis samai ay yakhshifa bikumul arda fa idza hiya tamur. Am amintum man fis samai ay yursila 'alaikum hasiba fasata'lamuna kaifa nadhir. Walaqad kadzdzabal ladzina min qablihim fakaifa kana nakir. Awalam yarau ilat tayri fawqahum saffatin wa yaqbidun ma yumsikuhunna illa ar-rahman innahu bikulli syai'in basir. Amman hadzal ladzi huwa jundul lakum yansurukum min dunir rahman inil kafiruna illa fi ghurur. Amman hadzal ladzi yarzuqukum in amsaka rizqah bal lajju fi utuwwin wa nufur. Afaman yamshi mukibban ala wajhihi ahda amman yamshi sawiyan ala siratim mustaqim. Qul huwal ladzi ansha'akum wa ja'ala lakumus sam'a wal absara wal af'idah qalilan ma tashkurun. Qul huwal ladzi dzara'akum fil ardi wa ilaihi tuhsyarun. Wa yaquluna mata hadzal wa'du in kuntum shadiqin. Qul innamal ilmu indallahi wa innama ana nadhirum mubin. Falamma ra'awhu zulfatan si'at sujuhul ladzina kafaru wa qila hadzal ladzi kuntum bihi tad'un. Qul ara'aytum in ahlakani Allahu wa man ma'iya aw rahimana faman yujirul kafirina min 'adzabin alim. Qul huwar rahmanu amanna bihi wa 'alaihi tawakkalna
فستعلمون من هو في ضلال مبين قل أرأيتم إن أصبح ماؤكم غورا فمن يأتيكم بماء معين. Saya akan membacakan surat Al-Qiyamah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. La uqsimu biyaumil qiyamah wa la uqsimu bin nafsil lawwamah. Ayahsabul insanu allan najma'a izamah. Bala qadirina ala an nusawwiya bananah. Bal yuridul insanu liyafjura amamah. Yas'alu ayyana yaumul qiyamah. Fa idza bariqal basar wa khasafal qamar wa jumi'asy syamsu wal qamar yaqulul insanu yawma idzin ainal mafar. Kalla la wazar ila rabbika yawma izinil mustaqar. Yunabba'ul insanu yawma izin bima qaddama wa akhar. Balil insanu ala nafsihi basirah. Walau alqa ma'adhirah. La tuharrik bihi lisanaka lita'jala bih. Inna alayna jam'ahu wa qur'anah. Fa'iza qara'nahu fattabi' qur'anah. Thumma inna alayna bayanah. Kalla bal tuhibbunal ajilah wa tadharunal akhirah. Wujuhun yawma izin nadirah ila rabbiha nazirah. Wa wujuhun yawma izin basirah. Tazunnu an yuf'ala biha fakirah. Kalla idza balagatit taraqi' wa qila man raq wa dhanna annahu al-firaq wa lataffatis saqu bis-saq fala ila rabbika yawma izinil masaq. Fala saddaqa wa la shalla walakin kazzaba wa tawalla. Thumma dhahaba ila ahlihi yatamatta. Awla laka fa awla. Thumma awla laka fa awla. Ayahsabul insanu ayyutraka sudah. Alam yakunu nutfatan min mani yumna. Thumma kana 'alaqatan fa khalaqa fa sawwa. Faja'ala minhu az-zawjayni adh-dhakara wal untha. Alaysa dzalika biqadirin 'ala an yuhyiyal mauta. Sahabat Al-Furqan Palembang, demikianlah penampilan dari kami berdua. Jangan lupa like, comment, share, and subscribe. Allahumma rahamna bil Qur'an waj'alhu lana imaman wa nura wa huda wa rahman. Allahumma zakirna minhum ma nasilna wa alimna minhum ma jahilna warzuqna tilawatahu ala al-laili wa atrafan nahar waj'alhu lana hujjata ya rabbal alamin. Amin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nangis. Mana aku tahu.